teweh cet jam 2 lewat. Tadi teh di jauh HP. Pikir daku aram sibuk kerja. Kali rantang bae laku status. Pikir daku ite anak molas biasa. Kali status mangata caum. Gereng laku cet leso di te. Kali te aktif wie tanah. Gereng di tanah ite cet aku. Kali gereng toko hae kilo. Aku tepolos baper tekolo. Kali sandiwara di te. Pikir daku ite anak molas. Kali lanar di te anak. Kucu oto cet leso. Walelite sibuk MLSO. Sempat curiga laku onenai. Asa kawe tempat pelarian ite. Tak edaku ite perhatian. Kali ite isi waktu kesepian. Aktif chat wie tanah. Kali rantang belata. Gereng we tanah ite cet